Danas pravimo najfinije krafne ikad. Ovo je provjereni starinski recept, pa si ga odmah spremite i isprobajte što prije. Što se tiče krafni, ja sam vam onaj klasični tip. Volim pojesti dobru krafnu od marelice i meni je to dovoljno. Znam da nam je sada dostupna 1.001 vrsta krafni, od punjenja s vanilijom, pistacijom, s nutelom i ne znam s čim sve ne, ali za mene je prava krafna ona s pekmezom. A volim pojesti i dobru praznu krafnu. Dok sam bila mala i kad su se u kući pravile krafne, ja sam uvijek bila glavni degustator i prva sam ih morala isprobati i tek su poslije mog kušanja i odobrenja krafne mogle ići van iz kuhinje. Mi ih u Slavoniji zovemo krofne i tradicionalno su se pravile za vrijeme maškara. Poseban trik za krafne nemam, ali znam da se uvijek vodilo računa o tome da prostorija bude topla i da se slučajno vrata ne otvaraju. Još jedan od trikova je da stavite čep rakije u tijesto kako krafne ne bi upijale masnoću prilikom prženja.